Tā tātou nei kaupapa, he whakaeke ngā tahitanga ki runga o Kahuranaki Maunga. He kotahi tau mai te hokona atu o Kahuranaki Maunga. Ko te whakaaro ia, ke eke tahi tātou o Ngāti Kahungunu ki tōna tihi, ki te whakatōkia tētahi toka mauri, ki runga i te maunga. Kei ware te maunga i a tātou, kei ware tātou i te maunga. He kake maunga e waru ki te kaunga haura te roa. Riding for purpose, riding for the cause, I think that's an honour to be a part of. It's part of our whakapapa, and Kahuranaki runs through our blood. I te rātou I tuku tono te PSG a tamatea pōkai whenua mō Ngāti Kahungunu iwi ki te hoko I a Kahuranaki Station. Engari, kāre, ia. Te mata tātou I te hikoi mai mahi o mai tawhiti ki Kahuranaki. I te wā I rongo au he trek anō ki Kahuranaki mai Waimarama. I thought that's us, we have to be here. It's a no-brainer. It's a privilege and an honour to be walking the same treks, the same pathway our ancestors, our tūpuna. I ahu mai te toka mauri nei mai te toka o taupunga, ara te taupunga o tā ki timu waka. Hei te wā ka whakapūmautia tēnei hokonga, kare kore ka mōhio o mātou kōwai ia, ka toro atu anō ki a ia, anei te iwi, anei ngā hapū, e aroha tia nui tia ki tō tātou nei maunga. Kāre anō kia mōhio ko wai te kai hoko I tēnei wā, engari ko te mea matua ki te iwi me tūwhera tonu te kuaha ki a rātou. Aroha Treacher, tai oro.